باب 334 كرياد الصالحين كراهة أن يقول الحديث فؤت قول يوتر بعد الإشاء الآخرة باو جيجي سكي توري كدون جيجي دين فاندا فترو كدون جيجي أراني جيجي ون جيجي سكي توري والمراد كفاندا به دندو الحديث ko yewtere alladhi nde yakunu laatinde mubahan ko daginde fi gayri hada alwaqt ko tawayde hino dagoyo hino marso yalle go har nayi on waqtu don tawana forcé be don tawa non konko oni wolde don baawo geeje den wa fi'luhu wa tarku sawa'un konko oni wolde don ma konko oni wolde don huwugol ngol e accugol don tano fota lorra tano wawa huwo yaade lereji go ko dum don wallahi no anya fam al hadith amma yewtere al muharram harmunende awil makruhu ma anya ande في غير هذا الوقت هرونا وقته فهو دون في هذا الوقت أو وقته أشد بريسته بمعنى يوتره ما قلل تونغال نو هرمي هاي سناي أو وقته هرايكو هو قلون أو وقته دون كان هرايكو دون كم أشد تحريما هرايكو دون بريسته هرم قل وكراهة يعني قل كستيوني قل لانغال ساهوي نغال بات جيجي باو جيجي ساهوي نغال نyan aci ngal hajango fo e mum lorrata amara bakatu ko dum don woni huugol baawo geeji nonya amma ko tata tan no harmi idi asaiji haray huugol ngal yon sa don buri harmude wa amma hadith amma yewtugol fil khair fil mu'jara ka mudhakaratil ilm wono yewtugol jantodira andintindira fi gandal wa hakayati salihin e jodagol fillo fi yimɓe moƴƴuɓe o makarimel akhlaq e yewtugol ɓeygure mum nden ni ma yimɓe mum ɓenni fingi kuji moƴƴi wal hadis ma yewtudugol ma dayfi wondude e hoɓɓe woma a talibi hajaten e wondude e yewtudugol erɗo ɗaɓɓugol haaju kama wona hawi dalika e ko hina ɗum halay sifa ɗi yewtireji ɓaawo geeƴe ɗo haray sifa ɗi ɗo fof ala karahata fi haray ɗum ɗon a ñaata yewtere añande nde ko tawde sa wowlinde hiɗa wawi wolude nde joni hiɗa wawi accude nde ha janggo ɓay no wawi accade ha janggo hara bo naali hara yewtugol nde joni no aña haray ko hani ko ya yaw waloɗa fiya fof to heɓano immora tataɓal jemma bal sikoni mo huwa hara nde yewtere ɗon mustahabun ko yiɗa ɗum tawi woni ko labudda yewtirgol e hoɓɓe ma jangugol ko nantata to ɗum ɗon toɗen haray woni mustahabun yiɗa ɗum wakada ko noon kadi al hadis yewtere li udurin wonande nganto wa aridin e weeɓitinde présentinde be on tigi waɗa la karata fi yaray ɗum fof a ñaaka wagad tazaharat al ahadis gonɗi hadiseje ɗen hino feññini asoyatu selluɗe ɗen ala kulle ma zakartuhu e dow kala komi jantiɗo kon hadis 1755 an abi barzata radiallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ulaika yakrahu an-nawm elaɗo kañum hino añuno ɗanagol gabla isa ko adi julgol geeƴe fiita geeƴe ɗen feƴƴirɓe wal hadisa e yewtugol baɗa ɓaawo geeƴe piwata ɓe hiiru ɗon hataɓe ɗani kewtataɓal jemmataɓe wata immoyade jemma ɓe juula hiɓe añi ɗanagol adi geeƴe wono ɓe añiri hiirugol ɓaawo geeƴe mutta fo malay enen ko sen iwti geeƴe noon huɓɓinen télévision ji jooɗo ɗen firten fooli feñji men ɗi e yewtere tentenisi kuran no woodi masilelewal no woodi وعن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء وجولي جاء في آخر حياته كسكت ردنقل دمك فلما سلم بعض سلمين قال وماك أرأيتكم يتيلا ليلتكم هذه وجمع ممدو فإن على رأس 100 سنة أندي وني أندر هوري دوب تامدر لا يبقى هداك ممن فإن على رأس 100 سنة بمعنى أندر hoore duuɓi temedere si feƴƴi laayaɓuga taway heddo yaaki personne mimman huwa ala zahril ardi wonɗo ka hoore leydi ɗo aliyawma hande aduna hay goto sona on tawa fof maayi wonno enen kadi woniri ni ka jooɗiɗen ɗo ɓaawo duuɓi temedere feƴƴi on tawa hay jibinaɗo hande on tawa heddaki on tawa maayi muttafun alay wan anas radiallahu anhu annahum no kamɓe intasaru ɓe habbetin annabiya annabajo alah sallah sallam fa ja'ahum o ari ɓe gariban ko ɓatti fi satri leyl ko ɓatti tataɓal jemma ngal e ko ɓatti tumbere jemma ko nari tumbere jemma yewta kono tawi ɓattike fa salla bim o julni ɓe yani alisage eɗen kala o maaki ثم خطبنا رفتنا لا خطبني من أحسن فقال وماك على فام إن الناس نجيب بين قد صلوا قم دي بجولي ثم رقدوا رفتي بدانك وإنكم أنون قد لن تزالوا أن سيرالي إلى اللير ينهب في صلاة هدون إلى الجلد
man tazartum sala en tant que jooɗi ka julde ɗo habbiti ndeya julde haray hani heɗum e nder julde nde rawa al bukhari ko imam bukhari won ko filli hadis o wallahu a'la wa a'lam